Representante família Matibian indiano ne Padre Manuel Manus hateten objetivo husi sunu mati isine katak mori susi elementu 5 no fila faliba elementu 5 hanesan ai b rai ahi no anin. एक बार चक्कर लगा ले हाथ हम तो का या हम तो या ओके हुसैन या फ्रॉम देयर लो कोई तो Primeiro ita hotu nudara Timor-Oan, haumos nudara ema India, mai be serviço iha Timor-Leste. Ita hato itane condolencia ba familia, ba bin Rosita Jimenez, osirane familia, no nini awan naintolu, nebe nia husikhela. Segundo, Maun Kulbir Singh ne husi release down nebe dehan ho lian India Sikh ne lawas Hindu, lawas Kristen, lawas Buddha, mai be release down ida phone nebe hahu husi Hinduismo. So tuir sirania kultura, tuir sirania tradisamos, mais minus basic ho Hinduismo. Tan baidane ita lawas hakoi kasoi sirania matesi mai be ita sunu. Tan basirania kultura no tradisão, religião Sikh nian. Hawanoin maski ita triste ituan mai be ita espera katak acontecimento hanesan nese la acontecetan iha itane rai. Tan baita katolika maioria. Iha ocasião ne kabeng husi Matibian haktuir. Antes ne Matibian fu hatene nanis ona katak nia mate tenki buka fating hodi sunu nia ising nudar tradisão religião bitimanian. Sunu tambah tuir sirania religião tenki dan sunu tambah ne uluk moris nia kolia dan hau kan mati iha Timor antau tenki o usaha par tenki sunu hau babe ola bele hakoi hau laos nia mati atau mati tema kolia ne lai tambah ne uluk keras labar sei na irwa keras nia kolia dan se kuan hau hasa destino hau ia sehela Timor hau destino antau hau mati o tenki usaha par tenki bukara ida hakoi hau be sunu tia me labe hau mak label hakoi kan kolia. Bitima Kulfirsin mate tambah hetansona iha cruzamento bidau husi ema desconhecido banhira fanhela tranbulan iha quarta kalan. Hafoing acontecimento ia quinta-feira ne polisi esquadra na infeto captura queda suspeito ne no horas ne dadau detém hela ia sela polícia município Dili. Fátima Pereira, Eligaio, GMN.